Il-fera tan-nisa fil-Partit Soċjalista Ewropew laqgħu għall-ewwel darba l-eżekuttiv tagħhom f'pajjiżna, laqgħa li saret fl-isfond tal-Presidenza Maltija u jum wara l-laqgħa tal-Mexxejja Soċjalisti u l-Malta Summit. F'din il-laqgħa bosta baqgħu impressjonati bil-ħidma li wettaq dan il-Gvern għad-drittijiet indaqs. Fosthom il-President tal-Fera tan-nisa fil-Partit Soċjalista Ewropew Zita Gurmaj li qalet li Malta għandha l-aqwa leġiżlazzjoni għall-ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea. I would say that I was lucky to get as a colleague in the European Parliament your Prime Minister. I would say he's a pro-passionate European, which is pretty important. And I would say concerning the legislation, he chose an excellent person, Helena Dalli. And I would say concerning the legislation from gender identity to the LGBTI and even to deal with the equal pay issue, these are really issues for women. So I really hope that after the Maltese presidency, we can really say that we did a lot. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat li qal li f'dawn l-aħħar 4 snin daħlet attitudni differenti fejn ingħatat aktar fiduċja lin-nisa fit-tmexxija fosthom bit-tieni President mara u f'numru ta' entitajiet. Fakkar fil-miżura ta' Child Care B'Xejn u f'dawk li kritikawha minħabba n-nefqa sostanzjali. Iżda żied jgħid li l-Gvern investa u kiseb riżultati ekonomiċi sinifikanti. Esprima wkoll ix-xewqa li tkompli tonqos l-istigma lejn is-single mothers u hawn fakkar fil-miżura ta' tapering. Fakkar ukoll fil-bidla storika li seħħet fl-aħħar snin fil-konfront ta' persuni LGBTIQ, bidla li waslet permezz ta' tmexxija brieda illi tbiddel favur aktar drittijiet u titjib fil-ħajja taċ-ċittadini. Fil-laqgħa tħabbar li l-fera tan-nisa fil-Partit Soċjalista Ewropew nediet il-kampanja Closing the Pay Gap, kampanja appoġġjata minn nisa laburisti kif spjegat il-President Claudette Bela Baldacchino. Biex ikun hemm ħlas indaqs għall-istess xogħol għaliex sfortunatament għadha teżisti diskrepanza f'dak li huwa pagi bejn nisa u irġiel. F'pajjiżna skont il-Eurostat hemm differenza ta' 11% fil-pagi bejn nisa u irġiel għall-istess xogħol u għaldaqstant aħna bħala nisa laburisti nemmnu illi dan m'għandux ikun. Fil-fatt anke fix-xhur li ġejjin ser inkunu qegħdin niddiskutu dan permezz ta' konferenza apposta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Deputat Mexxej tal-Affarijiet tal-Partit Chris Cardona qal li bħala nazzjon biddilna l-perspettiva fejn tidħol l-ugwaljanza bejn is-sessi. Qal li bħal Partit Soċjalista u Progressiv saret u qed tkompli ssir ħidma dejjem favur l-ugwaljanza u ġustizzja ndaqs għal kulħadd.